Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Miriho neza nshuti mwese mu duteze amatwi, ni Edirwe mu basuza kandi mbayikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Bamwe mu bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka w'u Rwanda uhuza Gisenyi Goma bahangayikishijwe n'ingamba zashizweho zo guhangana na COVID-19. Leta igomba kudufasha korohereza abantu, bagomba kwicara bagatekereza ku bantu batuye ku mipaka kugarishwe n'inzara. Iyo abantu bagiye muri Kongo, amafaranga hano mu mujyi wa Gisenyi abahari, ariko kugeza isaha twishwe n'inzara, nta kazi kari muri mujyi wa Gisenyi. Ngatwe rubanda rugufi inzara itumereye nabi. Uyu ni umwe mu bakoraga ubucuruzi bwambukiranya umupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo mu muryango w'ibihugu bikoresha Icyongereza uzwi nka Commonwealth yagombaga guteranira i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu yongeye gusubikwa. Turagaruka kandi ku kibazo cy'umutekano muke muri Chad no mu karere ka Sahel nyuma y'urupfu rwa Perezida Idriss Deby. Ni mukanya ntimujye kure. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo mu muryango w'ibihugu bikoresha Icyongereza uzwi nka Commonwealth yagombaga guteranira i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu yongeye gusubikwa. Iyo nama yari iteganijwe mu mpera z'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Commonwealth Patricia Scotland riremeza ko inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza leta bagize umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza yagombaga kubera i Kigali itakibaye kubera icyorezo cya COVID-19. Perezida Paul Kagame yavuze ko icyemezo cyo gusubika iyi nama ku nshuro ya kabiri cyatewe no gushyira imbere ubuzima bw'abaturage bagize umuryango wa Commonwealth muri ibi bihe bikomeye bya virusi ya corona. Nk'uko bigaragara muri iryo tangazo, icyemezo cyafashwe hakurikijwe amakuru ya nyuma afitwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS n'ikigero ufatiraho mu kugena ingamba zo kwirinda. Umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland yavuze ko icyorezo cya COVID-19 gikomeje kugira ingaruka mbi ku bihugu bigize umuryango wa Commonwealth, byinshi muri byo bikaba bikomeje gutakaza ubuzima bw'abaturage bahitanwa nacyo. Mu ibaruwa igenewe abagize uwo muryango yanditswe ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatanu, Patricia Scotland avuga ko kugeza ku itariki ya 4 ibihugu 29 kuri 54 bigize umuryango wa Commonwealth byafashe icyemezo cyo gufunga imipaka imwe n'imwe cyangwa yose. Yongeraho ko ibihugu byafunze imipaka byahagaritse n'indege ziva mu mahanga cyangwa zigafatirwa ingamba zikarishye. Avuga rero ko abakuru b'ibihugu n'abaza leta bari kwitabira iyi nama bari kuba mbarwa, ndetse ko n'abari biyandikishirize kuza mu mahuriro azayibanziriza bari hagati ya 10 na 15% by'ababaga biyandikishije mu mahuriro asanzwe abanziriza inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza leta. Patricia Scotland yavuze kandi ko iki cyorezo cya COVID-19 n'igicogora abantu bakongera guhura. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu n'abaza leta bagize umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza izabera mu Rwanda. Perezida Paul Kagame akaba yiteguye kuyobora uwo muryango mu gihe cy'imyaka 2 kuva igihe inama izabera mu gihugu cye, agasimbura kuri uwo mwanya Boris Johnson, minisitiri w'intebe w'Ubwongereza. Itariki izaberaho ntiyatangajwe. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International watangije gahunda yo gutabariza impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zifunzwe mu bihugu bitandukanye. Muri zo harimo Umurundi Jeremy Rukuki, uwo muryango uvuga ko yazize ibitekerezo bye.
Amnesty International irasaba leta y'u Burundi guhita irekura iyi mpirimbanyi. Uburundi bwo bukomeje kuvuga ko nta mfungwa za politike zifungiwe muri icyo gihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wiri Kaneza. Kete yarungikiwe Perezida Evariste Ndayishimiye n'ayandi yandikiwe Germain Rukuki n'umuryango wiwe ku giti ciwe yo kumuremesha amaze kurenga ibihumbi amajana 430. Ni kuva mu kwezi kwa 11 mwaka uheze Rukuki ico gihe ashirwa mu bantu 10 ku isi sekeza rya Amnesty International ryasaba yuko barekurwa giswe Rights for Rights. Uri Munyoki Mutunga yahoze ari umukuru w'inzego zose z'ubutungane muri Kenya, ubu akaba atwara sentare ntanyuzwa y'ico gihugu, akaba yanafunzwe mu myaka 80 yazira ivyumviro vyiwe. Ubu akaba ari mu banywanyi ba Amnesty International, avuga ko leta y'u Burundi yatakindi kuye gusaba kugira ngo irekure Germain Rukuki. I can feel the pain of this of Germain and his family, because I'm quite certain he has a young family. I went to detention, when I was 35. I took kids then. Ndatahura cyane umubabaro wa Germain n'umuryango wiwe kuko jewe ubwanje nafunzwe imyaka 7 mfise umuryango muto, nawe mwirohero mfise abana babiri ku myaka 35 gusa, kandi ndazi nawe n'ivyo ariko aracamwo atemerewe n'abamugendera. Murazi ubuzima bw'imbohe nk'ubu turi mu bihe by'ikiza cya COVID-19, ivy'uburenganzira bwo kuvurwa ntibivugwa, ibaza mutagwaye byoba bibi cyane. Nobabwira ko numva rwose umubabaro w'umuryango wiwe n'abana biwe. Muri make tubwirizwa kubwira leta y'u Burundi kwitegerezwa kumurekura kuko ibyaha yageretswe ko nta fatiro bifise. Niko Mutunga asigura. Irungu Houghton nawe umuyobozi nshingwabikorwa muri Amnesty Kenya asaba indongozi z'u Burundi gushira mu bikorwa ivyo ziyemeje. There is a story that the Chief Justice reminded me of, which was a story of a peasant farmer who was arrested in Latin America. Agakuru mukuru w'ubutungane yanyibukije ko muri imizo muri Amerika y'Epfo yatawe muri yombi arafungwa, maze Amnesty iramuvugira yandika makete. Perezida ahamagaye ujejwe umutekano hagati mu gihugu amubaza ati uyu murimyi niko ndumva ivyiwe vyakwiragiye hose ninde. Urundi amwishyura ati ni umunyagihugu asanzwe. Perezida nawe ati ntasanzwe kuko abantu bose bazi izina ryiwe ku isi, natwe dushobora kumenyekanisha izina rya Rukuki rikaba rurangiranwa kandi ibintu bigahinduka. Ariko nibaza ko uburongozi bushasha bw'igihugu buzubaha agateka kazina muntu nk'uko bwavyemereye amakungu. Bafise ijambo rya perezida aja mu mabanga mu kwa 6 2020. Dusaba perezida gusa gushira mu bikorwa ivyo yemeye, kandi ukurekura abafungiwe politike n'intambwe ya mbere yerekana ko bitaye agateka kazina muntu. Kwa 2026 ukwezi guheze mu gihe yatanguze isekeza ryo kurekura abanyororo yagiriye ikigongwe, Perezida Evariste Ndayishimiye yasavye abantu bose biyumva nk'abafungiwe politike kumwandikira ubwabo maze akabarekuza. Icyaha kigira politike, umuntu avuga gufungiwe politike ubunye n'abasohotse n'ibitete abwiriwe politike afungiwe azafungu. Ubundi afungiwe politike azashika n'ibitete afungiwe politike abwire neza cyane maze ndaho mu bitabo byaha yuko ari politike afungiwe cyane afungiwe cyane. Hari abantu batazi gutandukana. Hari umuntu agenda agakomeretsa umuntu kubera ari mu mugambwe runaka, umukuru w'umugabo akavuga ngo umuntu wanjye arafunzwe afungiwe politike yahiye. Ubundi nawe ugasanga umenyesha amakuru akoze ikibi ngo ufungiwe umenyesha amakuru. Sivyo, umumenyesha amakuru azobafunzwe akira ko umumenyesha amakuru arazotera n'ikirikete ubwo nyine azotasohoka. Mu Burundi hari abantu bavuga ngo zokwica umuntu ngo mukadazi yuko muganga wawe uzotutonda nce jewe nigayagayira ngo ndazi yuko ni muri sosiyete sivile nzokora icyaha hanyuma sosiyete sivile zose zishakira imyiyerekano nce ndekuba. Itariki ya 30 ukwezi kwa 6 umwaka ushize sentare ntanyuzwa yasambuye ingingo ya sentare isubiramo imanza ya komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura, yankiye Rukuki kunguriza ingingo y'umucamanza wa mbere yo mu kwa 4 2018 yamuhanishije umunyororo w'imyaka 32. Iyo sentare yasubiye kuruburanisha kwa 2025 ukwezi kwa 3 uyu mwaka irushira mu iherero umunsi nyene. Umwe mu bashingwamanza ariwe yatubwiye ko bunganira bataravugana ku bijanye no kwandikira umukuru w'igihugu. Rukuki yahoze yakorera ishiramwe ya kati rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu yari yahagaritswe mu kwezi kw'indwi 2017. Yavyijwe ivyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu, gukorana n'imirwi yitwaje ibigwanisho, ugufashanya n'abisha polisi n'abasirikare, ukubomora inyubakwa za leta n'iz'abantu ku giti cyabo hamwe n'imigumuko. Ibi vyaha nizo vyagirijwe abasirikare n'abapolisi bari guhirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo mu kwa 5 umwaka wa 2015.
Rukukiya nagirijwe kandi kuba yagiye kubira n'ingingo y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati yo gufuta ishirahamwe ry'abakristo bagwanye ihohoterwa rya kiremwamuntu Akati Burundi yahora akorera. Umunyororo w'imyaka 32 nico gihano ca mbere kinini cari kimaze gusabirwa no guhabwa uharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Bamwe mu bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka w'u Rwanda uhuza Gisenyi Goma uzwi nka Petit Barriere n'abari batunzwe n'abakora ubu bucuruzi batakibasha kubukora bitewe n'ingamba zashizweho zo guhangana na COVID-19 barasaba leta gushyiraho ingamba zorohereza ubu bucuruzi kubera ko hari abicwa n'inzara nk'uko bamwe mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika babivuga. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Baptiste Ndabananiye. Uyu ni umwe muri abo bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka udashaka ko tumuvuga amazina ku mpamvu z'umutekano we twanahinduye ijwi rye. No kubaho nabi kuko twabaga dutunzwe no kwambuka ubuzima bwacu bwa buri munsi. Urumva iyo umuntu adakora niba baryaga kabiri mu munsi bakarya rimwe cyangwa se ntibarye ubwo shatse ko hari igihe murya rimwe cyane. Uwo mucuruzi w'imboga n'imbuto yongeraho ko afite umugore n'abana bane. Anavuga ko abashaka kwambuka babanza gupimwa virusi ya corona ko abo basanze ari bazima bashyirwa ku rutonde rw'abemerewe kwambuka. Yongeraho ko kwibona kuri uru rutonde biba ari nko kubonekerwa kuko kurwisango bifata igihe kirekire. Abatari rwisanzeho batangira kwinginga inzego zo ku mupaka batekereza ko zabareka bakambuka ariko bikaba iby'ubusa nk'uko uyu mugabo akomeza arisobanura. Hari igihe biba ngombwa yuko umara n'ibyumweru bine wowe utarambuka tugenda dusaba kandi tunatakamba mu buryo bukomeye cyane ngo niba utasohotse uzasohoka ikindi gihe ugasanga ari n'igihe ugenda bakakubwira ngo baretse abantu barambuka ngo benshi baherayo ngo ntibagaruka ufite ntago wagenda ngo uhereyo uzi neza yuko aho uragaruka ari cyo uri kubabona abagenda bagaherayo nuko n'ubundi baba babona ko ubuzima bwabakomereye. Uyu mugabo avuga ko leta ikwiye korohereza abakora ubu bucuruzi bakajya bahita bambuka. Avuga ko babashije kubona ibihumbi 50 byo kwipimisha icyorezo cya COVID-19 ku ikubitiro ari bo boroherezwa bakambuka nta nkomyi. Yongeraho ko we atari kubona ayo mafaranga kandi igishoro yari afite cyari ibihumbi 30. Asobanura ko abo bahita bafata cya gipimo cyihuta kimara iminota 30 bagahita bambuka ko abatinda bene kariya kageni ari ababuze ibyo bihumbi 50. Kuri we ubwo n'ubusumbane bushingiye ku bushobozi. Jean Claude Bazimaziki nawe ukora ubwo bucuruzi asobanura ko kwambuka byorohera babanje kwishyura ibyo bihumbi 50. Ashingira ku mucuruzi azi nawe ukora ubucuruzi buciriritse wabashije kwibonera ibihumbi 50 akipimisha hagana mu kwa mbere k'uyu mwaka. Mugenzi wanjye wari wishyuye ibyo bihumbi 50 we aragenda igipimo cyashize akwipimisha yarangije kwipimisha gahita yinjira igoma ko byafata amasaha 3 atari yambuka. Abenshi nabo basaba kugira ngo borohereze aho bagiye barambuka bagiye gucuruza. Bazimaziki yongera ko bipimishe kuri amafaranga baca ku mupaka munini uzwi nka Grande Barriere ko umuntu ashobora gutegereza kugera ku rutonde rw'abambuka igihe kirenga n'ukwezi. Ngironsanga Bobakari afite uburwayi avuga ko bwitwa ikiruguyo. Yongera ko uburwayi ari umugabo udatuma agira icyo akora. Ngironsanga ni umwe mu bavuga ko bari batunzwe nabo bashakanye nabo bakoraga ubucuruzi. Avuga ko umugore we yari asanzwe akora ubucuruzi ku gishoro kitari kirengeje amafaranga y'u Rwanda ibihumbi 30. Ngironsanga yongeraho ko ari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe cy'abatishoboye ko umuryango ubayeho nabi cyane bityo ko leta ikwiye kwiga kuri iki kibazo ikakibonera umuti. Umugore aba yicaye, leta igomba kudufasha korohereza abantu. Bagomba kwicara bagatekereza ku bantu batuye ku mipaka kugarishwe n'inzara. Iyo abantu bagiye muri Kongo amafaranga hano mu mujyi wa Gisenyi aba hari ariko kugeza isaha twishwe n'inzara nta kazi kari muri mu mujyi wa Gisenyi. Ngatwe rubanda rugufi inzara itumereye nabi. Abantu bose batinya Imana kandi bakaba bazwi gukorera urukundo gufasha abatishoboye ko bibaho barabikora ufite ubushobozi. Habaho umpaye inoti y'igihumbi ukangira uze gutera kawunga ibiro 5 iwanjye ni muri ubwo buryo mbayeho. Ngironsanga avuga ko ubwo atara kibasha kwambuka bitewe na COVID-19 umugore we yahise yinjira mu bucuruzi bwo mu muhanda buzwi nko kuzunguza ku gataro. Ngironsanga yongeraho ko abashinzwe umutekano wo mu muhanda batse umugore we ako gataro inshuro 3 kubera ko bitemewe kuzunguza mu muhanda. Avuga ko hanini byari byo byatumye igishoro kirangira ariko ko ubucuruzi bworoherejwe umugore we yashakisha igishoro akubura ubucuruzi bwe. Gusa umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza
Pacifique Ishimwe arabasaba gukomeza kwihangana bagategereza ko icyorezo kigabanya umurego. Kwambuka barafite inzara yo kwambuka cyangwa se inyota yo kwambuka, ariko ntibihangane uko icyorezo kigenda gicisha makeya, imibare izajya igenda ikomeza kwiyongera, wenda bizasubira no mu buryo busanzwe. Ntabwo navuga ngo ni ryari, hatangiye hambuka 45, tugenda tuzamura imibare, ubu tugeze ku 1900. Ku kibazo cy'uko bakora ubucuruzi banyura ku mupaka wa Petite Barriere batinzwa hanini nuko inzego zo ku mupaka zimaze gushishoza kugira ngo hatagira uwambuka afite umugambi wo guhama muri Kongo, Ishimwe avuga ko uko gushishoza ari ngombwa kandi ko kuri mu nshingano z'izo nzego. Ishimwe yongeraho ko abambuka baza cyangwa bagiye gucuruza bose bapimwa cya kizami cyihuta kimara iminota hagati ya 15 na 20, ariko ko bategereza ko bashyirwa ku rutonde rw'abemerewe kwambuka. Bigenekerezwa ko mbere ya COVID-19 kuri uyu mupaka hacaga abanyarwanda 25,000 ku munsi. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi ry'Amerika, i Rubavu. Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nyuma y'urupfu rwa Perezida Idriss Deby wa Chad, abantu benshi baribaza aho ibintu bigana muri icyo gihugu, bifite ingaruka ki mu karere ka Sahel no kuri Afrika muri rusange. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yabiganiriyeho n'impuguke mu bya gisirikare n'umutekano Generali Emmanuel Habyarimana na Professor Paul Kananura, impuguke mu by'amategeko na politike y'ububanyi mpuzamahanga. Duhere ku rupfu rwa Perezida Idriss Deby waguye ku rugamba nk'uko leta ya Chad yabitangaje. Generali Habyarimana arasobanura niba ari ibintu bisanzwe ko umukuru w'igihugu ajya ku rugamba. Umugaba w'ikirenga w'ingabo ashobora kuja ku rugamba ndetse akagira n'icyo avugaho, ariko uko arujaho ntabwo ari nk'uko umusirikare uyobora ingabo cyangwa undi umusirikare uri ku rugamba arujaho ku buryo buteguwe, ku buryo udasubirwaho, k'umutekano we uba urinzwe ku buryo bukomeye. Ntabwo byumvikana rero ukuntu yajeyo kumva ngo yapfiriye ku rugamba. Ntabwo barimo wa mbere abasirikare ba mbere barwana, ntabwo barimo abofisiye bayobora amakompanyi n'amabatayo, yewe n'amabrigade, yewe n'amadiviziyo. We rero ajeyo nk'umugaba mukuru w'ikirenga, akaja ahantu hateguwe aho akurikirana iby'urugamba, hanyuma noneho agatanga n'amabwiriza iyo bibaye ngombwa. Kandi ntahorayo, ajeyo igihe kimwe agiye kureba uko bigenda, akamarayo nk'umunsi, ubundi agasubira mu kandi kazi ke ka buri munsi. Rero ntabwo byumvikana ukuntu agenda ukumva ngo yaguye ku rugamba, kandi nyamara ba chef d'état major baba bahari, abategeka ibice by'ingabo, imitwe y'ingabo za division, za brigade, za bataillon baba bahari. Ntabwo rero we byakumvikana ukuntu yaba yapfiriye kuri aho icyo bita ligne de front. Ubundi byumvikana si ngombwa ko bari n'umusirikare, kandi rero ari umusirikare nawe igihugu kiba kimukomeyeho ko ni nk'idarapo ry'igihugu, kuko ubundi bivugwa biragaragara yuko mu makubitiro apfuye igihugu kiba gicitse umugongo. Nicyo gituma rero bagomba kumurinda ku buryo bushoboka bwose. Ntabwo rero ari we ugomba kugenda ngo apfe umunsi wa mbere, cyane cyane yishwe n'inyeshyamba. Ntabwo byumvikana ngo hari ikibazo, turakomeza tubiganira. Ndibuka ko itangazamakuru ryavuze ko ambasade za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ambasade z'Abongereza zari zatanze imbuzi, amakuru avuga ko umurwa mukuru N'Djamena ushobora guterwa n'inyeshyamba.
nanone ibyo biratera kwibaza, umuntu akibaza ati ese mu buryo bwa strategy ya gisirikare twavuga ko kuba yaragiye ku rugamba gutyo yishoye yari asanzwe afite ayo makuru? urakoze nanone kumbaza icyo kibazo. ubundi umutekano w'igihugu nicyo gituma bavuga ko ari umugaba w'ikirenga w'ingabo. kuba umugaba w'ikirenga w'ingabo ni ukuvuga ko aba afite uburyo buhagije bwo kumenya ibyerekeranye n'umutekano w'igihugu cye. donc byo mu gifaransa bitwa les renseignements, aba bifite ku buryo buhagije. si ngombwa ko bibwirwa n'abanyamerika cyangwa n'abandi abo ari bo bose, agomba kuba bifite ku buryo bwuzuye buri gihe, igihe ku kindi umunota ku wundi, kuko afite ababishinzwe, abazi ko bafite ubushobozi buhagije, ari mu bumenyi, ari mu bikoresho n'ibindi byose. ubwo rero ntabwo byakumvikana aho batera hariho hose. baza gutera muri murwa mukuru, batera nk'ariya baturutse ku mupaka wa Niger, aho baturuka hose we abafite abasesenguye, bazi neza aho umwanzi azaturuka, bafite ibijyanye n'umwanzi byose. nicyo gituma rero agomba gufata ibyemezo bihagije byo kurinda umukuru w'igihugu. kabone niyo baba bateye umurwa mukuru, umurwa mukuru ntabwo kandi ntibyagaragaye ko bawuteye ngo bawuhungabanye ku buryo bavutse na perezida bamwiciyemo. no kugeza amagingo baba barateganya gutera umurwa mukuru w'igihugu, ndabiriya kandi byabereye hariya mu majyaruguru muri za Kanem. ibyo byose byabaye, ntabwo bisobanura ukuntu umukuru w'igihugu yapfa bakavuga ko yapfiriye ku rugamba kuri front. Professor Paul Kananura, urebye ukuntu Chad yubatse mu buryo bwa gisirikare, mu buryo bw'ubutegetsi, cyane ko umuhungu wa Idriss Deby ubwe ari wari ukuriye abarinda perezida wa repubulika ari wese, ubona byari ibintu bishoboka ko haboneka icyuho ku buryo ubuzima bwe bwajya mu kaga kabone n'ubwo yaba ari ku rugerero? Murakoze cyane, nkeka yuko bitashobokaga ariko byarabaye nubwo byatunguranye. icyo nshobora kuvuga ni uko Marshal Idriss Deby yari indwanyi, yajyaga ku rugamba igihe cyose aho rukomeye, yewe akajya n'imbere, kuko buriya muri Chad bafite uburyo, ubundi yenda ubu byarahindutse, bafite uburyo bwo kurwana butandukanye n'ubw'ahandi. hari n'igihe babanza gutumanaho bagahurira ahantu muri desert bakarasana, ubwo barangiza bakagenda. ibyo rero nawe igihe cyose, cyane cyane akiri umusore, nubwo yari perezida yahoraga abikora. D'ailleurs yigeze no kuvuga yuko ari we perezida wa mbere wenyine ku isi ujya ku rugamba kandi agahangana n'inyeshyamba. igihe cyose rero yerekanaga ubuhanga n'ubuhangange ku rugamba. ariko muri kiriya gitero amakuru dufite ni uko atari inyeshyamba zamwishe, ahubwo yishwe n'umwe mu bamurindaga kubera ibibazo biri mu muryango wabo no mu bwoko bwabo, byo bari gupfa byinshi cyane, kandi bishingiye no kuri iriya manda, cyane cyane no kuri iriya manda ya 6 yiyongeje. ibyo rero nibyo bituma n'igihe yapfiriye burya kitavugwa neza. icyakora ibyo ari byo byose yapfuye ari ku rugamba, ariko ntabwo yishwe n'inyeshyamba, kuko aho yari ari ni mu birometero bigeze kuri 50 ukurikije aho barwaniraga. urumva ko ibyo bidashoboka yuko hagira uwabaca mu cyuho ngo amugereho. icya kabiri ni uko bamurashe mu mugongo ndetse n'inyuma mu irugu, hejuru y'irugu. ibyo nabyo byerekana yuko yaba ari abantu bahanganye ku rugamba bari bumurasenda n'imbere. icya gatatu ni uko yapfanye n'abandi basirikari bakuru benshi, barimo abajenerali n'abakoroneli barenze 10, abandi bakanakomereka. ariko abo bakomerekeye mu rufaya, mu kurasana urufaya kw'ababarinze, icyo gihe amaze kwitaba Imana, niko bamaze kumurasa kandi ngo yahise yitaba Imana. ahubwo tugarutse no kuri ya tariki bavuze, ibyo ari byose yagiye ku rugamba ku itariki ya 17, ku itariki ya 18 nijoro atumiza abasirikari bakuru b'ingabo kugira ngo baze kuganira nawe iby'urugamba. ari naho haje kuzamo icyo kibazo, inama irangiye cyo kurasana nyuma yaho bikabaviramo abenshi gupfa bamwegereye. bavuga ko yapfuye kuri iyo tariki ya 18 nubwo byatangajwe ku itariki ya 20. bivuze ko ashobora kuba yaragiranye nabo kutumvikana muri ibyo biganiro, wenda akaba ariho haba haravuye ikibazo? Ntabwo ari ibyo biganiro,
kiriya kibazo cyatangiye ku itariki ya 28 ubwo mubyara we wigeze nawe kuba inyeshyamba, nyuma bakaza kumvikana, witwa Yaya Diro yaje muri Njamena ashaka kwiyamamaza. Hari hasigaye iminsi 4 ngo batange za kandidatire mu kigo kibishinzwe. None hageze muri kapitali ariko hakaba hari ikibazo cy'uko ngatitabye ubutabera, kandi ngira ngo perezida ntiyashaka ko hagira undi muntu uwo mu muryango we no mu bwoko bwe wakiyamamaza, kuko icyo gihe byari ukubacamo ibice. None baza gufata icyemezo cy'uko bajya kumufata kuko yanze kwitaba ubutabera. Muri uko gushaka rero kuza kumufata byaviriyemo yuko abantu be n'abaje kumufata baza kurasana, haza gupfiramo nyina. Urumva uwo nyina ni nyina wabo wa Idrisi Deby. Ibyo rero kuko hariya muri Chad abasirikari benshi cyane cyane bakuru nabo mu muryango umwe, bakaba n'abandi babegereye bakaba ari abo mu bwoko bumwe. Urumva byaje guteramo ikibazo mu ngabo, mu bamurinda. Nuko rero kuryana mu muryango, kuzanamo umwiryane no kutumvikana byamuviriye mu rupfu. Ngira ngo uwamurashe ntabwo ari uko batumvikanye muri iyo nama, ahubwo ngira byari uburyo bwo kwihorera. Nkurikije ukuntu ubivuze nk'umuntu rwose ufite amakuru mpamo, umuntu yagira amatsiko akibaza ati se ibyo ni ibintu abantu bazi byashyizwe ahagaragara, cyangwa ufite uburyo bwihariye wowe wabimenye? Mbizi mu ikambere, nkabimenya nk'uko abandi bose bari kubikurikirana, kandi tuganira n'abantu benshi baba bari mu butegetsi bwabo bwa gisirikari n'ubwa gisivile. Mu kanya turajya kwa General Habyarimana, ariko ugifite mikoro, urebye amateka ya Chad kuva mu mwaka w'1883 kugeza mu gihe cy'ubukoloni bw'Abafaransa ndetse na nyuma yaho Chad imaze kubona ubwigenge, yaranzwe n'imvururu, haba mu gusimburana ku butegetsi, haba kotsa igitutu ababufite, haba imitwe y'abitwaje ibirwanisho ituruka mu bihugu bihanye imbibe na Chad. Ibyo bintu byose biterwa n'iki, Professor Paul Kananura? Ibyo bintu biterwa n'ubuyobozi bubi no gushaka kwiharira ibyiza by'igihugu no guheza